Agyatamidandasya Jananjana Salakaya Chaksuram Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manopishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamayam Dadati Swapadanti Vanchakalpachubhyascha Sindhu Vaevacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Gaura Bhakta Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So I'm going to just give a little mini japa workshop today. Okay. Šodien es pasniegšu mazu tā kā džapas semināru meistarklasi. Put his microphone up higher. Or you have to speak like this. I will speak like this maybe. Yeah. And I will ask you one question. Es jums uzdošu vienu jautājumu. Who thinks that japa is difficult? Kurš domā, ka skaitīt džapu ir grūti? Put your hands up high. Paceliet savas rokas augstāk. Okay. Okay. Who thinks that it's easy? Kurš domā, ka tas ir viegli? You can't put your hand up twice. Jūs nevarat pacelt savu roku divreiz. Anyway, so the thing is, Lai vai kā? I will show you in one demonstration that japa is easy, okay? Es jums parādīšu vienu demonstrāciju, ka džapa tas ir viegli. Is that okay? Bet tas ir ok. It's a little workshop. Tā būs maza meistarklase. So I want you all to stand up. Es vēlos, lai jūs visi pieceltos kājās. And all the Matajis, you can stand with your hands in the air. Un visi smataģi, jūs varat pacelt savas rokas augstu gaisā. And also stand on your toes. Un pacelieties pirkstgalos. And Prabhus, you stand on one leg. Un prabhu, jums jāstāv uz vienas kājas. Like this. Šādi. Okay. And I'll just do a little bit of japa here. Un es nedaudz paskaitīšu džapu. We'll see how long you last. Pastīsimies, cik ilgi jūs izturēsiet. So this is the austerity in Satya Yuga. Šī ir askēze Satya Yugā. And they used to do this for many, many months. Un šādi viņi stāvēja vairākus mēnešus. Without eating or sleeping. Bez ēšanas vai gulēšanas. And I'll come back maybe next year and see how you're doing. Es varbūt atbraukšu nākamgad atpakaļ un pastīšos, kādas jums ir progress. Hope the GBC doesn't walk in. Es ceru, ka GBC neienāks pastīties. Hare Krishna, Hare Krishna. It's a nice day today, isn't it? Jauka dieniņa šajā, vai ne? Hare Bo, Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram, Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. You're doing very well. Hare Krishna. Hare Jums ļoti labi sanāk. Okay. This is going to be an easy class. Šī būs viegla I lekcija. don't need to say anything. Nebūs nekas jāsaka. Now I'll ask you, is japa easy or not? Tagad es jums pajautāšu vēl vienreiz, vai džapa ir viegli, vai džapskaīt ir viegli vai grūti? Yes. Okay, sit down. Okay, labi, sēdieties. Okay, when I first joined the temple, this was in 1972 in London, I came as a hippie, and the only thing was that I didn't really like to chant the holy name.
Kad es pievienojos kustībai, tas bija 1972. gadā Londonā, es biju tajā laikā hipijs, un tas, ko man nepatīk, tas bija skaitīt svēto vārdu, atkārtot svēto vārdu. And I couldn't understand the philosophy, it was too high above my head. Un es nesapratu filozofiju arī, tas bija bišķiņ par daudz priekš manis. But I did understand the Sunday feast. Bet es ļoti labi sapratu svētdienas mīlestību. And the Sunday feast was 15 preparations cooked in ghee. Un svētdienas mīlestība nozīmē 15 dažādi ēdieni pagatavoti ar ghee. 15. 15. I can even tell you what they were, Es pat varētu jums noskaitīt, kas tie bija. but it may embarrass you, so I won't say nothing. Bet jūs varbūt sajutīsieties nedaudz neērti, tāpēc es to nedarīšu. But they were all Vedic preparations. Bet tie visi bija vēdiskie ēdieni. And every Sunday after the feast, I would walk away like a duck. Un katru svētdienu pēc mīlestības čāpoju projām kā tāda pīle. You know how ducks walk? Jūs ziniet, kā pīles staigā. Okay? Šādi. So that's what I was doing every Sunday. Un tas, ko es darīju katru svētdienu. I couldn't wait for the next Sunday's feast. Es nevarēju sagaidīt nākamās svētdienas mīlestību. And I was doing this for many Sundays, and then one day, the devotee came up to me. He said, "You like our food, don't you?" I said, "Yeah, it's really good." He said, "Why don't you come every day for lunch too?" Un šādi es darbojos vairākas svētdienas, līdz pie manis pienāca viens bakta un prasīja, tev garšo mūsu mīlestību, un es teicu, ka jā. Viņš saka, nu tad nāc pie mums varbūt tās arī katru dienu, mums ir arī pusdienas. I said, "Why not?" Es atbildēju, kāpēc gan ne? So I did. Tā nu es tā arī darīju. 3 months altogether. Kopsumā 3 mēneši. That is all I did, Tas bija viss, ko es darīju. was to eat from the temple. Ēdu tempļa ēdienu. I didn't know what I was eating, but it was good. Es nezināju, ko es ēdu, bet tas bija baigi labi. And one day, something very mysterious happened. Un kādu dienu notika kaut kas ļoti neparasts. I was on the top of a double-decker bus going from the temple to the apartment I was staying. Es biju otrajā stāvā divstāvīgajā autobusā, un es biju ceļā atpakaļ no tempļa uz dzīvokli, kurā es biju apmeties. There was no one around, Nebija neviens apkārt, and I wasn't thinking of anything particular, un es neko tā īpaši, ne par ko īpaši nedomāju. and suddenly Un pēkšņi Krishna. Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And that evening, I could not stop chanting. Un tā nu par manām lūpām izlauzās šie vārdi, un tajā vakarā es vairs nevarēju apstāties skandēt šos vārdus. I went to the temple the next morning. Es aizgāju uz templi nākamajā dienā, I told the devotees, I have a problem. un es teicu baktām, ziniet, man ir problēma. They said, what's your problem? Viņi prasīja, kas tev notusies? I said, I keep chanting your mantra and I can't stop. Es visu laiku atkārtoju jūsu mantru un nevaru nekādīgi apstāties. And they laughed. Viņi smējās. And one boy said, do you know what you've been eating the last 3 months? Un viens no puikām teica, zini, ko tu biji ēdis pēdējos 3 mēnešus? Good food. Labu ēdienu. Nē. Prasad is Krishna and Krishna is Prasad. Prasāda ir Krišna un Krišna ir prasāda. So he said, you have eaten so much prasad. You have purified your tongue and now Krishna is dancing on your tongue, inducing you to chant. Tu esi apēdis tik daudz prasādu par šo laiku, ka Krišna ir tev manifestējies uz mēles, un viņš tagad uz tavas mēles dejo, un tevi piespiež skaitīt šo mantru. So it means that we heard the Hare Krishna mantra,
And it went into our ear and to our heart. But it took some time to go from the heart to the lips. And the holy name is in control of that. When you have enough faith, he will come from the heart to the lips. He will manifest. Krishna. You don't even know what you're doing. What am I doing? Krishna? Hare Krishna? I didn't want to do this. But you do it anyway because the holy name knows that it is time for you. You will be a devotee and you will now start chanting. That's it. Jā, un mēs esam izdzirdējuši šo te mantru, un šī te mantra, viņa ienāk no sākuma iekšā mūsu sirdīs, un pēc tam paiet kaut kāds labs laiks, kamēr viņa no sirdīm iznāk ārā mums arī pa muti un manifestējās skaņā. Isn't it true? You have your own story. Vai tā nav taisnība? Jums taču katram pašam ir savs stāsts, vai ne? You all have your mysterious story, how you became a devotee. Jums katram ir savs neparastais stāsts, kā jūs kļuvāt par baktu. We're walking down the street with the intention of going to the nightclub. Mēs ejam pa ielu ar domu, ka aiziesim uz kādu naktsklubu. The nightclub is on the right, but you turn left and you can't figure out why. But it's so powerful, you just keep on walking to the left. Un klubiņš ir pa labi, bet jūs kaut neskapēc nogriežaties pa kreisi. Un jūs nesaprotat, kāpēc jūs to izdarījāt, bet jūs turpināt iet pa šo te ceļu. And suddenly from out of the bushes a devotee comes out with a book. Hey, take this. What's this? It's a Bhagavad Gita, sir. Un pēkšņi no krūmiem izlec ārā bakta ar grāmatām un saka, ņem šo, kas tas tāds ir? Tā ir Bhagavad Gita. Oh, what is the Bhagavad Gita? Well, it's about the soul. You know, you're not this body, you're a spirit soul. Kas ir Bhagavad Gita? Nu, ziniet, tā ir grāmata par to, ka jūs neesat šis ķermenis, ka jūs esat dvēseli. So you give a donation, you take the book home and you put it on the shelf. Tad jūs iedodat kādu ziedojumu, paņemat šo grāmatu uz mājām, uzliekat viņu arī plauktā sev. You may not read it, but Krishna is there on your shelf. And he will manifest himself when you're ready to read it. Jums varbūt obligāti tā nav jāizlas, bet Krishna pie jums ir stāv uz plauktiņu, un tad, kad būs pienācis laiks, tad jūs viņu arī izlasīsiet. Anyway, we become a devotee. Everything is very opulent. It's very nice and sweet. We wondered why we didn't do this before. Un tad, kad mēs esam kļuvuši par baktām, viss ir ļoti skaisti un rožaini, un mēs domājam, kāpēc gan es neesmu to sācis arī agrāk darīt. And then we start the process of bhakti yoga. Un tādā veidā mēs sākam šo te bhakti jogas procesu. In the beginning, it's very ecstatic. Un sākumā viss ļoti ekstātiski. It's something new. Tas ir kas jauns. And you're feeling the pleasure. Un jūs izjūtat šo te svētlaimi. And Krishna's right there. He's giving you the taste. He's letting you have a taste of the holy name. Un Krishna ir šeit pat, un viņš ļauj jums izjust šo te svētā vārda garšu. But just like a mother bird has to fly away some distance to stop feeding the chicks, the little birds, because they must learn to fly. Krishna also takes his distance from us to see how sincere we are to be a devotee. Un tāpat kā putu mamma, viņai kaut kādā brīdī jāizlido tālāk no ligzdas un jāpārstāj barot savu putnēni, lai viņi arī iemācītos paši lidot. Tāpat arī Krishna kaut kādā brīdī mūs paiet no mums kādu gabaliņu nostāk, lai mēs kļūtu patstāvīgi. And it's like this, it's a little bit like this. Un tas notiek apmēram kaut kādu šādu. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Who turned the lights out? Kurš izslēdz gaismu? Yeah. And then we have to have these japa workshops. Un tad mums ir vajadzīgi šīs te džapas meistarklases. Because they give you the understanding what's happening to you. Jo viņas jums dod sapratni par to, kas ar jums notiek. And don't be afraid.
Un nebaidieties. This is Krishna just making a little test, that's all. Tas ir Krišna, kurš vienkārši uztaisīs jums mazu pārbaudījumu. Tas arī viss. One of the things also happens is that the mind starts to dictate to you because you've been now a devotee, let's say 2 months, okay? And then suddenly the mind wakes up to realize what you're doing. Un arī tur pie vainas ir mūsu prāts, kurš diktē savus atkal noteikumus. Ja? Pieņemsim, ka jūs esat pievienojies kustībā jau kāds 2 mēnešus un pēkšņi prāts pamostās, opā, ko tu dari? Jā, 2 mēnešus. And the mind like taps you. Un prāts jums tā kā piebiksta. Svetlana, Svetlana, what are you doing? ko tu dari? You know you can't do this. Tu zini, ka tu nedrīkst to darīt. It's not going to be possible. Tas nav iespējams. You will last maybe 2 weeks, 2 more weeks, 2 more months, and then you will finish. Varbūt noturēsies 2 nedēļas vai 2 mēnešus, un tad viss būs beidzies. And this way the mind starts to dictate. Un šādā veidā jūs prāts sāk diktēt savus noteikumus. And you cannot figure out why the mind is giving you such a hard time. Un jūs nevarat saprast, kāpēc jums prāts sagādā tik daudz rūpes. Because before the mind was not giving you so much problem. Jo pirms tam prāts jums nesagādāja tik daudz nepatikšanu. But suddenly it's giving you a problem. Bet pēkšņi tas ir kļūst par problēmu. And you cannot chant your japa. Un jūs nevarat skaitīt savu džapu. Of course, Prabhupada explains what is this phenomena of the mind. And he explains that it's nothing to worry about because we have a lot of material desires within the heart. Un Prabhupada, protams, izskaidro šo fenomenu, jo mums ir iekšā ļoti daudz nepiepildītas vēlmes. What did you say? That we have many desires in our heart. Yeah, and we don't really want them in the heart because if they're in the heart, you will have to act them out. But if they go to the mind, then you don't have to act them out. It's just there in the mind for some time, and then through the chanting, it will disappear. Un ja viņas jums ir sirdī, tad par to nejāstrāds, jo vienkārši tās viņas ir jāizstrādā, bet ja jums ir viņas iekļuvušas prātā, tad gan ir kļuvis grūtāk. This is how it works. Tas ir tas, kā tas strādā. A lot of strange things happen, but there's a reason for it. Notiek ļoti daudz neizskaidrojamas lietas, bet visām ir savs iemesls. So when Prabhupada was asked, what do you think about when you chant? Prabhupada said, it's not about thinking anything. You just chant and hear you're chanting, that's all. Kad Prabhupādam jautāja, par ko jādomā, kad skaitu džapu, viņš teica, nav īsti ne par ko jādomā. Jūs vienkārši skaitat un jūs klausties, kā jūs skaitat. Although sometimes we don't do that and we start to chant, sometimes we even change the mantra and it's something else. Un dažreiz īsti tā, ka nenotiek, jau mēs skaitam, un dažreiz mēs pat samainam mantru uz kaut ko citu. There was one devotee who was chanting outside Prabhupada's room. Bija viens bhakta, kurš skaitīja ārpus Prabhupādas istabas. And he was chanting snick, snicks, rams, rams, snick, snicks, rams, 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 snick, snicks, rams. Un viņš skaitīja šnik, 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 šrām, 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 šnik, šnik. So Prabhupada opened the door and he said, if you want to go to snick, snicks, ram, that's okay. We're going to go to Krishna Loka. So we chant the Hare Krishna mantra. Un Prabhupāda atvēra durvis un viņa teica viņam, ja tu gribi nokļūt uz šnik, šnik, šrām, šrām, tad tu vari turpināt skaitīt šo mantru, bet mēs gribam nokļūt uz Goloku rindā un tāpēc skaitam Hare Krishna. And one thing I did once, one of my followers came into my room, knocked on the door, said, can we record your japa? I said, yeah, you can leave the recorder there and come back later. So he did that, came back later, took the recording, and after 2 weeks contacted me and asked what to do with the recording because I was leaving out one Krishna in the mantra.
Un vienreiz tas notikās ar mani, līdzīga situācija, kad pie manis ienāca viens no maniem sekotājiem istabā un palūdza, vai var ierakstīt Maharaģa džapu, uz ko Maharaģs atbildēja, ka jā, viņš to var, lai atstāja ierakstīšanas ierīci stūrītī un pēc tam kaut kādu brītiņu, lai savāc. Un tad, kad viņš bija savācis viņu, tad pēc kaut kāda laika Maharaģs saņēma ziņu no šīs personas ar jautājumu, ko darīt ar šo ierakstu, jo tā sanācis, kad Maharaģs izlaiž visu laiku vienu Krišnas vārdu. I was chanting Hare Krishna, 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 Hare Hare. Not Krishna, Krishna Hare, yeah. Krishna, Hare Hare. And, first of all, when I read the email, I was thinking, how is that possible? I'm surely, that's not me. But when I heard the recording, she was right. I was missing one Krishna. Un sanāk, es skaitīju Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Un izlaižot vienu Krišnas vārdu, un no sākuma es domāju, kā gan tas iespējams, es esmu skaitu kārtībā, bet pēc tam paklausījos ierakstu, ko man atsūtīja, un tik tiešām, šis viens vārds tika izlaists. So, I had to change my blueprint. Un tātad man bija jāpārtaisa savs rasējums. We all have a blueprint. Visiem ir savs iekšējais Everything we do, rasējums. there's a blueprint, how we do it. Visam ir savs, tā kā sagatavīt, kā mēs kaut ko darām. So the way I changed my blueprint for the japa was like this. I had to emphasize that Krishna that I was leaving out. Un tas, ko es izdarīju ar savu šo te sagatavīt, ar šo te bāzi, man bija jāskaita tā, lai es uzsvērtu tieši to Krišnas vārdu, ko es izlaižu. So I chanted Hare Krishna, 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 Hare Hare. So emphasizing that Krishna that I was leaving changed the blueprint to a proper blueprint. Un tātad es skaitīju šādi, kā Maharaģs tikko skaitīja, un uzsverot tieši šo te vārdu Krišna, un es tādā veidā izmainīju savu sagatavību. So I want to do a workshop with you all now, so you can also be checked to see how you're chanting. Un es vēlos ar jums izdarīt maz meistarklases kopīgi, lai jūs varētu paši pārbaudīt, kā jūs skaitat. And what I want you to do is to pair up into pairs, Es vēlos jūs sadalīties pāros and you face each other, un apsēžties viens pret otru sejā. and you chant for about 5 minutes. You decide who's going to go first. Un You jūs chant skaitat, for 5 minutes, then the other person will tell you how your chanting was, and then you swap over and do the same thing. tad jūs dariet tā, ka jūs skaitat 5 minūtes un izdomājat paši savā starpā, kurš sāks. Un tad pēc 5 minūtēm, kad jūs to būsiet izdarījuši, jums viens otram jāpasaka tas, kurš klausījās, kāda bija jūsu skandēšana. You can chant with them. Did anyone say who, me? Vai kāds no jums teica, ko es? Like I said, who, me? To me? Kā Maharaģs bija pārjautājis, vai es? Es tiešām tā skaitu. Sometimes people say to us, you're not chanting properly. Dažreiz, We say, who, me? dažreiz mums cilvēki saka, jūs neskandējat pareizi, ko es? Because we're convinced we're doing fine. But from someone else's hearing, you're not actually chanting the mantra properly. Jo mums pašiem liekas, ka mēs skaitam tīri tā neko, bet kad kāds cits pasaka, tad viņš dzird no malas labāk bieži vien. And this is only because we're not here at the present, we're in the future or in the past, thinking about different things. That's the problem. Un tas galvenokārt ir tāpēc, ka mēs neesam šeit tagadnē, mēs esam vai nu kaut kur nākotnē, vai nu pagātnē, un mēs nedomājam par tagadni, tā ir problēma. But if we can be here in the present while we chant, then you'll see the power of the holy name. It will change your life very, very quickly. Bet ja mēs spētu atrasties šeit un tagadnē, tad mēs spētu izjust svētā vārda spēku, un tas izmainītu mūsu dzīves ļoti ātri. It is said, in the dark age of Kali,
Ir teikts, ka tumšajā kalīja laikmetā Krishna's names are the easiest, Krišnas vārdi ir vieglākais, quickest, ātrākais, safest, drošākais, surest way īsākais ceļš, to attain spiritual perfection. lai sasniegtu garīgo. Chanting japa sets the pace for the rest of the day's activities. Skandējot džapu, mēs nosakam pārējo dienas aktivitāšu ritmu And gives us the faith and strength we require to stabilize our Krishna consciousness. un tā dod mums ticību un spēku, lai mēs spētu stabilizēt Krišnas apziņas procesu. This is an interesting point because Prabhupada once said that if you can chant your 16 rounds by 10 o'clock in the morning, then you'll have no anxiety throughout the day. Un šis ir interesants moments, jo Prabhupāda kādreiz bija teicis, ka ja jūs spējat šaus 16 apus noskait līdz 10 no rīta, tad jums vairs nebūs nekādu stresu visu dienas garumā. We know that if we go through the day knowing we still have 8 rounds to do, then there's a lot of anxiety. Un mēs paši zinām, ka ja mēs dienas gaitā vēl kaut kur mums aizmugurē pakausī elpo tā doma, ka mums jānoskait vēl 8 apļi, tad mums diezgan daudz ir satraukums tajā dienā. Un So therefore, one of the most important things in our life as a devotee is to set priorities, especially the priority of rising early. Un tādēļ viena no svarīgākajām lietām mūsu kā baktu dzīvēs ir noteikti prioritātes. Un viena no šīm prioritātēm ir celties no rīta agri. This is what Prabhupada said in 1971 regarding the morning duties of a devotee. Un šo Prabhupāda teica 1971. gadā saistībā par baktas pienākumiem no rīta. This routine work, such as chanting, Šis ikdienas rutīnas darbs tāds kā skandēšana, rising early, celšanās agri, cleaning, tīrīšana, cooking, ēst gatavošana, offering the bhog, piedāvājot bogu, arti, āratī, reading books. lasīt grāmatas. These activities are the backbone of our society. Šīs aktivitātes ir mūsu sabiedrības mugurkauls. And if we practice them nicely in a regulative manner, Un ja, then our whole program will be successful. un ja mēs tās praktizēsim ļoti jaukā veidā, tad mūsu programmu ātri vien būs panākums. But if we become slack or neglect these things, then everything else we do will fail. Bet ja mēs kļūsim nevērīgi un slinki, tad un šīs te lietas mēs nolieksim, nedarīsim viņas, tad viss tā kā būs lēmts neveiksmīgi. So it is very important that you keep up the standard very high, Tāpēc, then the ļoti, preaching will go strong. tāpēc ir ļoti svarīgi turēt šo standartu augstā līmenī, tad sludināšana būs stipra. Yeah, so has anyone ever had some back problem? Vai kāda no jums ir bijušas problēmas ar muguru? Sometimes we have these back problems. What happens when you have a back problem? Dažreiz mums ir problēmas ar muguru. Kas notiek, kad mums ir problēmas ar muguru? Who can say? Kurš var pateikt? Pains and I can't move and have to be moving safely. You cannot move and you're very careful whatever you do, yes. Yes, because the backbone is the foundation of all our activities and movements in the body. Jā, tātad, ja ir problēmas ar muguru, tad bieži vien tās pavada sāpes. Un ja šīs sāpes, tad mēs nevaram kustēties un brīvi pārvietoties. Ja, un mēs ciešam ļoti liels sāpes. And when the backbone collapses, then we collapse. We completely collapse. We can do nothing. So Prabhupada is saying here that these activities, these are the backbone to everything we do. If we neglect them, then we cannot do anything else. Un Prabhupāda teica, ka ja mugurkauls tātad sabrūk, tad sabrūk arī viss ķermenis. Un šīs aktivitātes ir tātad šis mūsu sabiedrības mugurkauls, kas ir ļoti svarīgi viņu uzturēt kārtībā.
I want to ask you now, in regards to rising, how many of you, well, let's start with going to sleep. How many of you go to sleep at 8 o'clock in the evening? Put your hands up. Es gribu jautāt, kurš no jums iet gulēt pulksten 8 vakarā? Paceliet lūdzu rokas. Well, I can do that because that's what I do. Es to varu izdarīt, jo to es daru. Okay, 9 o'clock, 9, 10 o'clock, 10, 11 o'clock, 11, 12 o'clock, 12, dare I say 1 o'clock? vai es drīkstu pieminēt 1 naktī? Anyway, that's, you see, we think that nightlife is the best life, but actually our morning rising is important. One time Prabhupada said it's not whether we should or should not rise before the sunrise. It's imperative, it's common sense. Tās mēs domājam, ka nakts dzīve ir labāka, taču īstenībā labākās stundas ir rīta stundas, un pat, kad Prabhupādam jautāja, vai mums būtu jāceļās obligāti pirms saulēkta, ja, un tad Prabhupāda atbildēja, ka tas ir neapspriežami, tas ir tāds veselais saprāts, ka to vajadzētu darīt, kad celties pirms saulēkta. Yeah, and I have a list of things here Man šeit ir saraksts, which is from the Vedas, exactly the time when we should sleep and when we sleep other times, what problems we experience from that. Un ir saraksts no Vēdām, kurās aprakstīts ir dienas režīms, kad mums kas kurā brīdī ir jādara, lai mums no tā nerastos nekāda papildus sarežģījuma un problēmas. So it's suggested that from 9 to 3 a.m., from 9 p.m. to 3 a.m., this is the proper time for sleeping. Un tad ir Vēdās ir ieteikts, kad no 9 vakarā līdz 3 no rīta šis ir vislabākais laiks, kad gulēt. And even it's stated that if you sleep, how much sleep you get before 12 midnight, you get double the rest. Un ir pat teikts, ka tik daudz stundu, cik jūs guļat pirms pusnakts, jūs tā kā atpūtu nopelnat dubultā. So here's some of the things, times you should not sleep. Un lūk, ir pāris laiki, kad jums nevajadzētu gulēt. Or times when you don't sleep, which is affecting the body. Vai laiki, kad nevajag gulēt, kas ietekmē, kad ja jūs gulēsiet, tas ietekmēs negatīvu ķermeni. So no sleep from 11 p.m. to 1 p.m. Nedrīkst gulēt no 11 dienā līdz 1 no rīta. No, 1 a.m., sorry. Oh. 11 p.m. to 1 a.m. Nedrīkst gulēt no 11 p.m. is like during the day, yeah? Naktī. 11 in the evening to 1 in the morning. Okay, nedrīkst gulēt no... You don't sleep at that time, yes? No, you should sleep. You should, okay. Ja jūs negulēsiet no 11 līdz 1, one's prana or life power will suffer. Prāna un dzīvespēks jums cietīs. And it will affect the nervous and muscular system. Un tas ietekmēs nervu un muskuļu sistēmas. One will feel weakness, apathy, mental and physical loss. Jūs jutīsiet vājumu, apātiju, mentālu un fizisku nespēku. No sleep between 12 and 2 a.m. Ja negulēsiet no 12 naktī līdz 2 no rīta, no energy. Jums nebūs enerģijas. No sleep between 1 and 3 a.m. Ja negulēsiet no 1 līdz 3 naktī, one's emotional power runs out and can become hysterical and depressed. Jums var beigties emocionālais spēks un jūs varat kļūt histēriski un depresīvi, nomākti. And those who sleep until 9 a.m. in the morning will meet with depression, reluctance to live.
Un tie, kas guļ līdz 9 no rīta, tiem var rasties depresija un nevēlēšanās dzīvot. And this is one of the problems in modern day life, is that people are sleeping at the wrong time. Un šī ir viena no modernās dzīves problēmām, ka cilvēki guļ nepareizajā laikā. And just by not following the normal regime, one becomes physically, mentally, psychologically unstable. Un nesekojot pareizam dienas režīmam, var rasties gan mentāls, gan fiziskas, gan psiholoģiskas problēmas. So the sun follows the time, and we follow the time and the sun. Saule seko laikam, un mēs sekojam gan saulē, gan laikam. This is a normal lifestyle. Tas ir normāls dzīves stils. Dzīvesveids. So, needless to say, the earlier we rise, the better it is for us, not only spiritually, but emotionally, physically, and psychologically. We will be more balanced and stable. Citiem vārdiem sakot, agrā celšanās no rīta mēs ne tikai iegūstam ne tikai garīgi, bet arī emocionāli, fiziski, un arī mēs kļūstam vienkārši stabilāki un dzīvespriecīgāki. Okay. I will finish there, and if there's anyone who has any questions about daily japa, I'll try to answer them. Es šeit apstāšos, un ja kāds vēlas uzdot jautājumus par ikdienišķo džapu, tad lūgtum droši to darīt. I'll just finish off with this quote. Es pabeigšu ar šo citātu. The chanting of the Maha Mantra is full of potency Mahamantras skandēšana ir pilna ar spēku and is transcendental to the material modes of nature. un tā ir pārpasaulīga un to neskar materiālās dabas īpašības. This chanting, therefore, will lift one from the actions and reactions of daily life. Un šī skandēšana spēj mūs pacelt pāri ikdienas notikumiem And place one's consciousness on the spiritual plane. un novietot mūsu tā kā saprātu uz mūsu apziņu, uz spirituālās, uz garīgās platformas. So it's the sublime method for reviving our dormant love for Krishna too. Šī ir ļoti svētīga metode, kā atmodināt mūsu snaudošo Krišnas apziņu. The holy name is impregnated with the pastimes of the Lord, and it brings all spiritual enjoyment. Svētais vārds ir piepildīts ar Krišnas spēlēm un rotaļām, un tas piepilda mūsu dzīvi ar prieku un līksmību. Hare Krishna. You want to ask anything? Jūs vēlaties kaut ko pajautāt? Antons, Prabhu? I have a question regarding waking up early. Like, what do you do if you feel... You say it in your own language, and then he will translate. Если, допустим, вопрос Махараджа, если он хочет спать днем, он спит днем или он как бы заставляет себя не буду спать? A question about if one wants to sleep. Вопрос конкретно Махараджу? Как он делает? Он может сказать, я хочу, допустим, спать утром или днем. Я заставляю себя не спать или я иду спать? Вот Махарадж, как он этот вопрос для себя решил? What are you doing, Maharaj, if you want to sleep during the day? Are you going to take a nap or you are forcing you to not to sleep? Very rare do I sleep during the day. Ļoti reti, kad es guļu pa dienu. I may doze off for a few minutes, but that's about it. Es varbūt atslēdzos uz pāris minūtēm, bet tas arī ir viss.
If you want to take a little nap, it's okay. There's nothing wrong with it. Ja jūs vēlaties mazu snaudu uztaisīt, tad tas ir viss ok. Jūs to varat darīt. But it shouldn't be more than half an hour. Bet nedrīkst tas būt vairāk par pusstundu. Anything more, then you'll become very lethargic. Ja jūs guļat vairāk, tad jūs kļūstat tāds miegains un letarģisks. And muggy in the head. Un tad galvā migliņa, Foggy. tufta. Okay? Kā piemēram to, ja pietrūkst tās miega stundas un, piemēram, pieceļās uz 5:05, jā, noskaita džapu un pēc tam, protams, ap 7 jūt, kad nāk tas miegs un tad aiziet un paguļ līdz 9, vai šis miegs no tiem 7 līdz 9, ko aiziet pēc džapas pagulēt, kā tas ir arī tas, kas grauj, teiksim, kā viņš teica, ja tā ietekme, ka mēs guļam līdz 9, kā tas strādā. Mataji asks if one goes to sleep, chants early, wakes up early and chants his japa, but then goes to sleep. For example, feels very tired at 7 and goes to sleep and sleeps until 9. Is it going to have the negative effect on the body as well? Of course. Jā, protams. Why you want to sleep? You already had, as I said, if you take rest early, then you get double rest up till 12 midnight. So if I take rest at 8, from 8 to 12, I get double rest. So that's already 8 hours rest. From 8 to 4 is 4 hours. You double, that's 8 hours. Un atbildi ir jā, kad šis negatīvi ietekmē un vienkārši ir laicīgāk jāiet pie miera, jo mēs varam dubultot mūsu atpūtas laiku, laicīgi ejot gulēt. Tātad no 8 līdz 12, tās ir 4 stundas, kas īstenībā dod mums 8 stundas atpūtas. It's about regulation, that's all. Tas viss ir par regulēšanu. Because if you let the body do what it likes, it will sleep all day. Ja jūs ļausiet ķermenim darīt to, ko viņam patīk, tad jūs vienkārši gulēsiet visu dienu. Because it's inert matter, that's all. Jo tā ir inerta viela, tas ir viss. So we should develop spiritual intelligence and always regulate the body as much as possible. Mums jātīst ir garīgais saprāts un jāregulē, kā darbojas mūsu ķermenis, un tas arī viss. I have a question about kids and sleep. So my son is 10 years old. Should I motivate him to wake up early, or should I allow him now in summer sleep as much as he wants? Man ir jautājums par manu dēlu. Viņam ir 10 gadi, vai man viņu motivēt kaut kādā veidā piecelties agrāk, vai arī man tagad, piemēram, vasarā ļaut viņam gulēt, cik viņš vēlās? No. Nē. As children, you should not enforce any of these practices. Uz bērniem nekādā gadījumā nevajag uzspiest nevienu no šīm te praksēm. If they want to do it, that's different. Ja viņi vēlās, tad tas ir savādāk. Sometimes they want to follow the parent. Dažreiz viņi vēlas sekot vecākiem. And that's okay. You say, all right, that's all right. But if you don't want to do it, stop. We're not enforcing anything on children. Ja viņi vēlas to darīt, tad lai viņi dara, bet ja viņi nevēlas to darīt, jūs nedrīkst viņiem to uzspiest. Prabhupada said you should not force children to do any of these practices. Prabhupada teica, jūs nedrīkstat saviem bērniem uzspiest nevienu no šīm te praksēm. You encourage them to do whatever they can, just like I told the children to paint me a picture of Krishna Lila or an animal like that. So that's what they're doing. So you encourage them like that. But you don't tell them you must sit here and don't get up for 1 hour. Jā, jums viņi jāiedvesmo, ja tāpat kā es to izdarīju ar bērniem. Iepriekš es palūdzu viņiem uzzīmēt kaut ko, vai kādu Krišnas lielu, vai kādu dzīvnieku, ja, un jūs nedrīkst viņus piespiest. Ja, tāpat arī, ja viņi vēlas būt šeit, tad viņi vēlas, bet ja viņi nevēlas, tad jūs nedrīkst viņus to piespiest darīt. I was giving a Grihasta seminar once in Russia. Kādreiz es devu Grihasta semināru, kādreiz Krievijā tas notikās. And during the discussion, one man, he said, we were talking about what your children do. What do you do with your children as far as Krishna consciousness?
And this man, he stood up, he said, well, I give my son every morning a cold bath. Un diskusijas laikā radās jautājums, radās diskusija par to, kādā veidā mēs iedvesmojam savus bērnus. Ja, un viņš teica, viens no šiem uzrunātajiem teica, ka viņš katru rītu viņš savu dēlu liek augstā dušā, augstā vannā. And I asked him, what, does he cry? Es vajadzēju, vai viņš raud? Oh, yeah, he cries. Jā, viņš raud. I said, then why are you doing it? Viņš pazīja, kāpēc tu to dari? So he can make some spiritual advancement. Lai viņš varētu garīgi attīstīties. Haribol. Haribol. So this is what you don't do. Tad šis ir kaut kas tāds, ko jūs nedariet. And the child later on will remember the punishments that he's been given. Un bērns, kad viņš pieaugs, viņš atcerēs šos pāris darījumus, kad viņš pieaugs. He'll never accept Krishna consciousness. Viņš nekad nepieņems Krišnas apziņu. My son, we never enforced him. Mans dēls, es viņam nekad neko nespiedu. And whenever he wanted to chant, he chanted. Un kad vien viņš gribēja skandēt, viņš skandēja. Now he's 29 years old. Tagad viņam ir 29 gadi. He's initiated. He's a disciple of Radhanath Swami. Viņš ir iniciēts pie Radhanath Swami Maharaja. His wife is a disciple of... I'm not sure, actually. I forgot. Viņa sieva ir kāda cita garīgā skolotāja mācekla. And they have their first child. But he's a devotee and he's practicing every day. Viņiem ir bērniņš, ja, bet viņš ir bhakta un viņš katru dienu nodarbojās ar garīgo praksi. Is that okay? It Vai was tas you. ir okay? Yeah, don't enforce. No. Nespiediet viņus, jā. Just the fact that you're a devotee, their parents are devotees, and you're playing kirtan in the home, you're also preparing foodstuffs which are offered. I mean, that's a good start for children. And then when they reach 16, you should change your relationship with them. Become more a friend than a parent and let them fly their own wings. Tas vien jau, ka jūs mājās gatavojat ēst un piedāvājat to Krišnam, vai jūs mājās tiek skandēts kirtans, tad tas jau vien jau labs sākums priekš bērna, un tad, kad viņiem paliek 16, tad jums jāmaina savu attieksmi, jums jākļūst ar viņiem vairāk tādā kā draugu līmenī, jākomunicē. Anything else? Kaut kas vēl? I have a question. Vai kā izvairīties no tā, ka skaitot džapi, pa laikam tā kā tāda izslēgšanās un džapu skaitīšana turpinās iekšienē, nevis ar muti? What to do when during the japa chanting we space out but the japa continues but inside. It's not going physically, but it continues inside. How do I avoid In silent way. Yeah, in silent. How to avoid that? What does a boxer do when he comes in the ring? Ko dara bokseris, kad viņš uznāk ringā? Well, we could even ask, what does he do before coming to the ring? Mēs varam pat pajautāt, ko viņš dara pat pirms viņš uznāk ringā. Who can say? Trains. Huh? Doing training. He's doing this Yeah. Viņš dara šo Warming up. all the way up to the ring. līdz pat pašam ringam. He hasn't started fighting yet. Viņš nav pat sācis vēl kauties. And what is he saying? Un ko viņš saka? What does he say? Ko viņš saka? Huh? I'm gonna kill you. Beat you. Well, I'm going to win this match. Viņš saka, es vinēšu šo maču. He's saying, I'm a winner. Es esmu uzvarētājs. It's like it's like a jockey on a winning horse. Tas tā kā ir jātnieks uz uzvarētāja zirga. This is how we should be as a devotee. Šādiem būtu jābūt mums kā baktām. Remain enthusiastic. Jāpaliek entuziastiskiem. If we're lethargic,
it's like saying to Krishna, I don't really want to chant your name. Ja mēs kļūstam tādi miegaini, tad tas tāpat kā Krishnam pateikt, ka mēs īstenībā negribam skaitīt viņu vārdu, atkārtot viņu vārdu. Hare Krishna. Hare Krishna. What about if Radha and Krishna knocked on your door one day and you opened the door and then what would you do? What would you do? Jautājums, ko jūs darītu, ja kādu dienu Rāda un Krišna pieklāvētu pie jūsu namdurvīm? Would you get on your mobile phone and call one of your friends? Vai jūs paņemtu savu telefonu un zvanītu saviem kaut kādiem Guess draugiem? what? I just opened my door and Radha Krishna is standing here. Vienmēr es atveru durvis un man tur Rāda Krišna stāv. Anyway, I don't know what they want, but I'm a little bit busy. Lai vai kā, es nezinu, ko viņi tur baigi grib, bet es bišķi aizņemts esmu tagad. So you close the door. Man jau aizver durvis. What would you do? Ko jūs darītu? Huh? Make pakoras. Just a minute, Radha and Krishna. I'm going to make some pakoras, okay? Just Pagatavošu Stay. pakoras. stay there. Jūs pagaidiet, tur es ātri aizskriešu, uztaisīšu pakoras. So what did you do first? Invite them in. Ko jūs darītu? Paaicināt iekšā, Then seat. piedāvāt apsēsties. He said he's gonna fall down in ecstasy. Well, yeah, that's usually what they do. That would be the first thing. But okay, you wake up, you invite them in, Labi, tātad nogrītat ekstāzē, ko tālāk? Pamosties, and then you give them a seat. Then what do you do? piedāvāt apsēsties un tā tālāk. Huh? Offer something, okay. Piedāvāt kaut ko, piedāvāt ūdeni. Whatever do you have, offer them. Offer. Jebkas, kas jums ir, to piedāvājat viņiem. And then what do you do? Un tad, ko jūs darat? Ask how to serve them. Huh? Pajautāt, ko viņi vēlētos. Well, yeah, you could ask, is there anything I can serve you? You know, what, I don't know, I've never had this experience before. Jūs varat viņiem pajautāt, jā, kā es jums varu pakalpot, man nekad nav bijusi šāda pieredze. And you could also ask for help, because this is our main problem. When Prabhupada was asked by one godbrother, why does your disciples chant so slowly when they're doing their japa? And Prabhupada said, because it's a foreign language to them. Un jūs arī varat pajautāt arī pēc palīdzības. Un makrāt atceros gadījumu, ka Prabhupada pajautāja viņa garīgie brāļi, kāpēc jūs mācekļi džapu skaita tik lēni. Prabhupada atbildēja, ka tā viņiem ir svešvaloda. So it's all foreign to us, Tas viss mums ir svešs, and we need help. un mums vajag palīdzību. So one of the good things to do before chanting japa is to pray to Harinam Prabhu, or we could pray to Radharani and Krishna, both Lord Chaitanya and Nityananda. These are all good things to do, because then it shows your sincerity of purpose, that you want to try as best you can, but still you need some help. Kā viena no labām lietām, ko Maharāžs iesaka darīt, ir lūgt palīdzību, tātad vērsties pie Harinam Prabhu vai arī pie kunga Čaitaņas vai Nityanandas, lai viņi palīdz jums skaitīt džapu, jo šāda vēršanās tā viņi parāda jūsu apņēmību un vēlmi skaitīt, skandēt svēto vārdu. Okay. Anything else? Vai vēl kāds? What to do when you are hurrying up and try to quickly chant japa? So, When you are hurrying up and you want to quickly do your japa. okay. Ko darīt? Jūs vēlaties sasteigt un ātri noskatīt savu džapu. You mean something like this? Jūs domājat kaut ko apmēram šādu? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, Ram, Hare
It's the same. We should not be in a hurry. Tas pats mums nevajadzētu steigties. Even if it takes you 7 minutes or 10 minutes to chant one round. Usually it's 7 minutes, but 10 minutes, even longer. If it has to be, don't worry about the time. Just make sure at least you try to chant, with quality rounds. Nav svarīgi, ja jūs skaitat 7 minūtes vai pat 10 minūtes, ja, kad jums nevajadzētu satraukties par laiku, ko jūs veltat džapai. Jums vienkārši jāskaita kvalitatīvi savā ātrumā. Okay, we'll finish there. Vai mēs esam pabeiguši? So we have plenty of time. I was afraid you were going to say that. Es jau baidījos, ka jūs tā teiksiet. Any more questions then? Vai ir vēl kādi jautājumi? How many of you chanting 16 rounds? Cik no jums skaita 16 apļus? Okay. And you're chanting how many? Un jūs skaita cik? 8 rounds? 8, 14? 14. Anyone else? Kāds vēl? Yeah. This is, how about you? 16? Un jūs 16? Good. Labi. So, the next time you feel like the chanting is difficult, just remember the workshop, which I gave you this now. Nākamo reizi, kad jūs nonākat pie secinājuma, ka skaitīt džapu ir grūti, atcerieties nodarbības sākumu. You may be born in Satya Yuga next, and you'll have to stand on one leg or something. Jūs iespējams piedzimsiet nākamo reizi Satyjogā, un jums būs jāstāv vairāk mēnešu uz vienas kājas. And you'll curse yourself, why didn't I just chant my 16 rounds? Jūs sevi nolādēsiet, kāpēc gan es nevarēju vienkārši 16 apļus noskaitīt. Okay. It's actually easy to do, it's not so difficult. Tas patiesībā ir vienkārši to izdarīt, tas nav tik grūti. And I can even go a little further with this. Es pat varu varbūt mazliet vairāk par šo pastāstīt. But in the beginning, when Prabhupada first initiated his first disciples, he told them to follow the 4 regulated principles and chant 64 rounds. Kad Prabhupada pieņēma savus pirmos mācekļus, viņš viņiem teica, ievērot 4 regulējos principus un skaitīt 64 apļus. And after a couple of days, they came to Prabhupada and they said, it's not possible for us to do this. Un pēc pāris dienām viņi atgriezās pie šie mācekļi pie Prabhupādas un teica, ka tas nav iespējams. And then Prabhupada said, okay, chant 32 rounds. Prabhupada teica, labi, skaitiet 32 apļus. And then even that, they came to Prabhupada, but Prabhupada, even 32 rounds is too much. Un pat tad viņi teica, atgriezās pie Prabhupādas un teica, pat 32 mums ir pa daudz. So Prabhupada said, yeah, this is the problem with you Western boys and girls. You cannot sit still for 5 minutes. You've got to do something active. You're always worried about the Krishna duty, the duty this and the duty that. But you can't sit down to chant. So, okay, 16 rounds and nothing less. Un Prabhupada teica, jā, šī jums rietumnieku problēma, kad jūs nespējat nosēdēt mierā 5 minūtes. Jums vajag satraukties par visādiem saviem darbiem, par Krišnas darbiem, tur tas jādara, šis jādara. Tāpēc labi skaitiet 16 apļus, bet ne mazāk. He said once, if you cannot chant 16 rounds, you should understand that you're in a disease condition. Un viņš arī vienreiz teica, ka ja jūs nevarat noskaitīt 16 apļus, tad jums ir jāsaprot to, ka jūs atrodaties slimības stāvoklī. So then I ask you again, is chanting 16 rounds so difficult?
Un tad es jautāšu jums vēl vienreiz, vai skandēt 16 apris ir grūti, or would you like to chant 64 rounds vai jums labāk patiktu to skatīt 64 instead? tā vietā. So everything's been made for us in such a way that Lord Chaitanya's made it very easy. And the goal, the awards that we get for chanting 16 rounds every day are unlimited. Un priekš mums viss ir sakārtots, kungs šeit mums sakārtoja tādā visu diezgan vieglā manierē, un šie te augļi, ja mēs skaitījām 16 apris, viņi ir ļoti, ļoti bagātīgi, ļoti lieliski. I'm celebrating my 52 years of chanting 16 rounds. Un šogad paliek 52 gadi kopš es skaitu 16 apris. Do I look as if I'm suffering? Vai es iztos tā, ka es ciestu? No. What do you see then? What do you see? Ko jūs redzat? Kā jums liekas? Huh? What do you see? Ko tu redzi? Anyone? Viedumu, Jebkurš. Don't viedumu, wait. spēku, enerģiju. Power, wiseness, Wise, energy. energy. Well, I'm not feeling energetic today, actually. Un šodien nejūtos baigi spēcīgs, enerģetisks. I don't know what happened today, but that's always life. Nezinu, kas šeit notika, bet tāda ir dzīve. What else do you see? Ko vēl jūs redzat? Hmm? Self-satisfied person. Self-satisfied, happy, Harmonija. Harmonic. Harmonija. harmony, Realized person. realized. All these benefits we get. Skaidru dzīves mērķi. Yes. Skaidru. Clear life goal. Clear goal, Creative. creative. Inner peace. Yes. Creative. So what are you waiting for? Ko gan jūs vēl gaidat? No sleeping during the day. Neguļiet pa dienu. And anyway, do your best and let Krishna do the rest. This is what we say. Dariet visu, kas jūsu spēkos, un ļaujiet, lai Krišna izdara vispārējo. Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Chanting 16 rounds every day ki jai. Jai Gaur Premanand. His Holiness Dhira Shantadas Goswami ki.